Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated imbukeli ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje imbukeli ngizokhuluma ngama-teaser Umkhokha, izinto okumele uyilindele kuMkhokha njengoba sazi ukuthi inyanga kaOctober iyaphela maduze. So kuningi impela mbukeli okumele ke ukulindele kuona ke Umkhokha. So hlala nami ke ngikuzele nazo. Sibonile mbukeli ukuthi uGatsheni oyimpimpi yakhe uMaMzobe ukuthi ke unqabile ukumgcoba andike leyo nto uMaMzobe imkhathazile andimshicile. So lapha kuma-teaser mbukeli kuvela ukuthi uMaMzobe uzoconfronta uGatsheni esimaziyo ngoJudas ngendaba yakhe ukuthi ke emjikele lapha phambi kwebandla ukuthi ke engamgcobi. And baphinde baveze ukuthi uMaMzobe benoJudas bazoba ke nokuxabana bazoba nje nokuhilizisana ngezizathu ukuthi ke phela uMaMzobe uzobe ecasula ukuthi uJudas umlahlileke phambi kwebandla. And baphinde baveze ukuthi uMaMzobe uzoyithola esesimeni la azobona khona ukuthi kahle kahle wonke umuntu umlahlile. And basibaveza ukuthi uMaMzobe uzofika ke neqhinga elingelihle elizo affecta ke ifamily kaMthembu. Baveza ukuthi ke leli qhinga uzobeke lihlanganisa nengane yakhe uGabsile. Ngidluleke mbukeli ngekwindaba ke thinta ukhulekani noNomkhosi la kumathiza ke mbukeli kuvela ukuthi ukhulekani uzobe ecasukile and futhi ke eshicekile indaba yakhe uNomkhosi ukuthi ke ujoine ibandla ke lamaJudiya. Kuvela ukuthi ke ukhulekani uzoblema wonke umuntu lapha emndenini ngendaba ke yamfazi wakhe ukuthi ke ujoine ibandla lamaJudiya. And baphinde baveza ukuthi plan ezobe plan oyena ukhulekani yokuthi ke uNomkhosi yeke lapha ebandleni lamaJudiya izofeyila. And baphinde baveza ke futhi imbukeli ukuthi ke uSibusiso uzodecide ukuthi ke eshiye ekhaya kubo. So ngavala lapha imbukela ama-teaser ethu namhlanje Umkhokha ngizophinda ke futhi ngibuye namanye ama-teaser ngu-update ama-teaser ngoNovember. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyazibongela.